Better twal a jolo undu jutien ma utio teri itu me winyulo ma ki wang o me tar paluo kita jui wa beru sian dek a jolo yo ma ti panel wing a chao jolo ke Reverend Dr. Alfred Banya jadi a jolo Caesar Public for a jolo Omera Paul Kilama Poi mina kari. Rose Kinyare, Lady Grace, Jolo. Apoia, det tror jeg. Apoia, viewers, ben apoia. Apoia. And Dr. Caesar, try, and a bit door, catch up anything. What you get medical me do rom, me cooperative society, where you call Lufuki down my ear, Judy. The man non you marry your mother, what you get him on Sidong tini atamo miro wa medde ki gamu duan ma a kibot luwinwa magwichwalo a WhatsApp group kidong magwichwalo community mamiro gamu duan ma a kibot Paul Bear kidong miro mo Paul Kilama ani tit wagina ngomba Paul Bear wajo kadong and panel dong program na bene Paul Yeah, okay. Gonna moderator apoio mina kari me logi. Atamani me gina apia chako lok pa dit Paul be kita yang chalo kere borwani. Me poi wijo mu kana magwa kuber pe sabe to karo. Walogo lok man me cooperative yo. Tero kitma cooperative chaka kere UK kan Latin town magiloni gina. Rochdale ka jumange UK ti between Poleti Lancashire county magalo Lancashire ki burre mo kana ti York and Poleti Lancashire any movement na cooperative jona gulonga ni Rochdale pioneers ochaka ye 1844 a cooperative movement dok beno wa kumkarani uri UK kan watiki cooperative shops magicharo jemi wil maber loyo dukan mukene ma ka initiarie noni wel gidok tila mal cooperative ane gin maber ripe padano wangeyu wanero bene kitma cooperative bino kede Uganda ti ane history ma cooperative UK kede chaka kede chenchawa alogo ye donc tini Omer mede kere history me cooperative I Uganda kitma la dit DSO Paul Be uchano kere mabe history me cooperative Uganda history me cooperative Uganda tie kiteni ikin 1920 ki 1930 cooperative chake machalo jimario maki kichao chatogi I cooperative coffee ke cotton yani coffee ke palm ene ke chao chatu gi ma cooperative in 1923 Buganda kucha megi Buganda Growers Cooperative Association ene no nencharo cooperative moko kidong ingeno 1946 ke kelo legislation no check me parliament Magiloni Co-operative Society Ordinance and Romki Statute Law Parliament Karuchek where cooperative jengi pianian duju jemi duju kere local government kere ngo kere cooperative kere companies mir ko be tie chek moma parliament mi and jengi ka wero rata chek mano mere willow so my cooperative jara 1946 ingeno dong ubino e cotton gina growers cooperative uchake Acholi ikina 52 57
kadong Paul Leono cooperative yini ene running generis mogo ma la bolle tie generis ma no ti kid gum ti koro abili ti keyo ti tie ya were ti unyama man gena generis ma no tie Paul Leono yini apo gulu kenyo no yini magiloni chotai no tie involved madaga igena owning cooperative gina generis mogo mano tie chale ya bili gini si one down machol ono pay our tie ki ngech me running and generis makiti noni so yini ayo kwa yabu yo ye kito erpa muni mano loywa business ma pol kajo ma pia madong peke ngei genu te me kar me like can puri business ma pol no ti ching yini sidong uber kana ne men ti pa yini uber ka running generis ento uno gidi you down the trail ilok me well pama ma koko be pol kitmano yini ti ka running kara gina la chen dong cooperative cha ko dugu ma be inge lot can gina ngi lo ken dong down ma chol cha running doni lok me cooperative i gulu no tie gina west actually cooperative union mano tie ila yibi kenyo kida ki kid gum kita po kere no tie gina itung yo gina yo machero yeah where is that place yo machero yutong gina La yibi. la yibi no gina kid gum make kid gum no tie is actually cooperative union Tu unyama. no is actually cooperative union make kid gum no tie yeah onyama make tie aware be no tie ke no tie akwano ke kora bili ido kid gum Kaberu pong. pange pi kaberu pong yeah chidong lo me cooperative you know ukelu le mi ching down ma da Ya down kaberu ma pong no pol tie kama watin kidwoni PAT. Meno kama no gitere yeta yes. oh yeah cooperative meta yeah BAT you know gonna staff quarters given a tier and gonna junction machero yo machero kid gum yo machero patekoni ano staff quarters palo BAT tikenyo yeah I think lo bugin ma kit ma pol be choy kere see gin ma do chake in the 60s primary societies chako gena chako gi ni mo no ti kweyo primary society ma mono you know running atama in ramonge mabe gena road Ya meno no kidwoni kweyo growers. Meno pa mon kweyo. yes Ma won kome obedo mego madit mego jero. okay yeah kida ke make nge en rock no ti ile yibi jinari kenyo kidong kaber mu kan mateno teno growers mateno teno ma mela yibi ni no kiwajo ni gena won komme obedo gena general manager obedo simayo rem kita en Paul be wajo ni kala chen treasurer obedo why when yeah pangi ka en simayo rem akong do obedo administrative secretary be ni Yeah, it's the same. okay It's the same man. yeah. Okay. Yeah.
la chen no long cooperative which is transport. There's Uganda Cooperative Transport Union, but I know I don't know. It depo madiro no ikawempe Kampala kuja. So cooperative uchakonya ijim Paul dinachel ma enpo wajo ene cooperative achel mo yek ene bugisu cooperative union ma ching cha wajo pera ni mero no cooperative ma dealing with coffee very successful, and they were probably one of the richest in Uganda. Ma atamani putie watin bana. En wajane UDC ubino ilok me cooperative bana. UDC karma won kwama teseme nyanzi. En wajane UDC tiki a branch maguchalo mining, agriculture, tourism, ilok properties, ki banking. In man show expansion kitma cooperative do cha konya kere nge dong en wajini 1970 to 80 ere dong ma min kwanya government cooperative cha ko to mod enano government interference beno beru tie ke corruption beno bino ye ke dong unfortunately karma dong down to camp kar government ni mo ker down camp lupu pama do dok paka si weko pama wakita weng to kumberi down do dok ilok mamne pur jema chama dong pull down tika pur ne. And a briefly history me cooperative kit ana po benekere ni Andrew Coyne beru gabona ma utim jema bejo da Uganda cooperative beru cha ko dok tek karma enti dong governor me Uganda. And beru governor me Uganda 1952 to 57. Nge eno dong gina madong lot ken choke ki kelu Crawford, Frederick Crawford. Biru pi maka manok ken nge eno madong wano chok nong lot ken no dong maka chele ken ikero Walter Kurtz dong ene paka umira nong lot ken si governor mo kero tek tutual uweko jima Paul biru mo be kere UDC ma en Paul be wajini UDC Andrew Coyne yo chao governor mo uyilo Uganda ma be tutual chidong en lok pa cooperative history ne kinwa adit Paul be uchoy kere atamni uge kakany ka dok gi monitor atamni un panelist ke jomo kene ma woko kono bi medine tamgi kitma te gen kita gen ngey kere atamni mega uge kakany ka gen ci dok kono dugula chema chen ana po de twal por kita yar ke lo Paul be cho jim ma Paul ma be ma da ber gamo kono ni yes kere ni waji kele governor covet coin yo chao Uganda Development Corporation bien inu ni da no tinu we tik ma chalo cooperative ki young tik ba pat ka chen dano ma ku be katendo UDC obero no o Dawudu Cheng yeah Dawudu Cheng dong obi don ya lo me chui wi bie en dong na en dong seme nyan ji do le ki bore dong yeah ki go le ki dong ki ma chen ma ya wa ki ni ikar ma min o bino and amin uriemo annual lima no ki ti British passport ma makar ba oriem gi dong ki kero ki me poco ti me eni o bod annual be Uganda ki cooperative nya o madong go don your business now it's a two-sided story ki tum chel I mean
why and no eloyo economic war PN Ugandans took over no near the four cooperatives and dong PN cooperative do don your business for you don't know their primary business make for farm and you make coffee PN no they have shop front kido you know cha the bay on waju ni dok maki waju ni kai ching ma fi dim nó giùm là cái men thì nó có chào thầy anh chiên ngồi cái chiên cooperative của cái Kenya cái đặc lượng mới là rồi thì em cái đồng cái này là đồng thì có lì là có đồng bao đặc cái theo cái miếng cái riêng yên là mà này em đấy để là tôi kể nó đâu lì em nó có chuyện cái này của ba người cái cooperative nó nhà mà được cả mà làm amin đó như cái chuyện ok anh nói được toán yes, and many were here, and there were a few comments. Magwang Ramomed, Ekom, Logma Polo, Wagner. Rod. Yes, ana apoyo tutuan, apoyo panelist teacher. One mawatin on the law, Ekom Cooperative Society, Takmada, Kainan pe beru chok, ke joma gen guti we kara enone, Kainan pe beru chok ke ludiro. Magitero in mabe lokum cooperative society kikiti ma cooperative society o wero no dano tekkere tin ka ine neno ka duju kama ine o ye bino structures mi cooperative society tie no do balle mege ento ingeyo ni man structure pa cooperative society gin ma an angeyo ma wiya po ye ma tie in record ena ikiti ma kibero ka kwallo kere jemi mabejo Mauno tie en I cooperative societies egone la bolle machines mapapat kibiano ke gonyo gi oduchu ki chero kwet gi otwale ma kumalo mi Uganda kanyi kai chero mai bugisu I think ni NI Futi Cooperative Society ma dit tutwal I Uganda bene is in record kelu chente ma dit yet gamente Cooperative Society ikare madong Uganda donyo into yen magien gi luone the free market economy wano neno bino pa middlemen ubino kikero mamegi owego cooperative society ruenye otiro meta mera eto bene ka yini lobo kitigamente pa Museveni tiyo kere en otiyo kila ruch mi ruchu jeme dujo mauno kino kon kelu manyene instead of building a compound otie owego kirke winyo la dit Paul lori lokum kai tiyo mabe kilorio mero kiti matich bale kere Uganda kany ka uno niki gwok cooperative societies uno kama chalo country uno wano tima be tin ka gediga lori lokum GDP I Uganda no be konge kwan nying jomone magiana ye they are the biggest contributor to GDP Uganda. Labongian Petwer analyzing GDP in Uganda. And only where the majority padano stands on the disadvantaged side. Now, kadong geti on the disadvantaged side, chi don piberu don equal. Mawero ichawane ka yene neno, gamete tika yele me reviving cooperative society. But ana neno wa tika yele ki tamat pitiati. Pian an individual bino kenyeng me reviving cooperative society but based on interest mamege amiro ni labona wijam I'm mentioning name Ladit Salim Saleti gatem reviving cooperative society ento kit entika reviving cooperative society kereni ideno pa an kidano maduong berway ni is a setup mamege matika benefiting en maloyo pien pitika mi okero mi wel mabe bonlupu en will ma wara wilo ki jeme bodlo funi en bene wilo kere en only is a very wrong thing ichani ka yine neno pol products ma wano tikere I Uganda tigila pen ma diet ka bien world market amir na mila bole kom jeme mage imagali bario kia pa wi aboro Uganda experiencing gimomo marachful karema la diet maloyo afgri obero dula chel mauno kikere kumalo mi Uganda
magien gi pero cereals chalo mochele anyogi kijeme mokenene la dito pero anyogi ichawani kai neno kiri dano pero kede porro ki yabo ki yat anyogi ki kiro do kidoyo ki yat kiti don ki preserving kera anyogi wego level me aflatoxin beru la mal total maman be amirna look ye differently but genetica kelo na yeni e karama enotero product e Kenya for export the entire tonnage ego ni weng give bouncing okay Kenya now karama enoduogo chene Uganda wano tiki key buyers ma wano luongo gine the bulk buyers e Uganda la bulle joma gin gi yubo mogo ma kiluongo gini Arise and Shine watiki Maganzo watiki companies maduong magien gi wilo now karma eno biro ke jemene eni o supplying Johnny Oweng to the level ma Johnny dong pigi biro ka wila nyugi kumalo mi Uganda a nyugi kila chiel i 2008 kila chiel no tino chilling mi ario wala wilo ne bepe now kado a nyugi tie i 2000 shillings kila chiel kuntena no the cost of production tie omega a constant chi wego la puberu kamarach twal now gamente on seeing that mauno be gamento intervening mi biro kayopo wel wek ululupu gubet kikero gamente did not do anything and you go lanye the following year of 2019 dano manoga idong guberu kimiri mi pieta nyugi so time and again inoni dano kero chungi gi piera nyugi ento kadong chuk do bale o matwal pien ka yini tiga chata nyugi i wel me chiling miario e kilo manyor ni tana chelo ti ali miario and yet kuni in ibinoni chente ma ini balo e yapo porro keken for 1 acre yapo kiloko ne is already 200,000 kodi be foot pay wheel o yat be foot pay wheel o doyone and it's a total mess tuki weko kodi lokmone ma chole wajoni la pu pito la pu goma ne dugu lok bolo mo ma don konye bepe meru gira chel ma ana neno ne kauno ni the cooperative societies no gitie mano tie standard well mano ge kero me will then quality no pino ki compromising ono beru no be wana chane wachako a new discussion ne kaberu machalo gulo nyo ya chole begu bet ki bulking center weri achulu bet ki kero me chwalo jeme into the world market ichawani kichwe chwiny ka yene chere ya moro kama ke pero pool maduong pool madano tere machine ka betone ke tero pool mano pino tuo mabe the post harvest handling odugo pero o wego level me aflatoxin in Uganda olo tie very high and yet man tie a big threat yorokum dano pien ikin jemi makelo cancer and consumption of aflatoxin kelo cancer madong wego in pe beru ki ker me beru ki yorokum mabe now pingo dano timo kumenu dano timo pian gi mero ni wel kilo so ben la mal gi non chenne ma odo no dak duduong pitie gin mo ma ine be wile ya chuli mano yugi pe ye chet kama ki chare ye soya nem soya ma dano chero ka wilo ne dano dino soya ke walo mege wiye ki charo ki yugi ne ni wen ki furu ne ni o wen muchele same thing ki dino muchele ki charo ki furu ne ni wen now jimi makumeno don geo en chere world market wego wano beru pe ki kero me chato jimi now kauno ni wano tiki bulking center kama ki bino no machine so wen tie the cleaning machine tie ki cleaning ka ki weighing ki pimu kuyimati chamoni wego no don beru yot total ki wan meneno neni wachako neno the world market pien no don kero wano don twero quality pa jeme wano don be nyim kuman ka kitika chato nyim inoni nyim ki onyo kweyo en mata mogwalo nao ki onye ye wek nyimo bet pek eto enoni no yinno de compromising quality yo ka yiri nero jeme mukene ma dano tika lanyo ne naka nena mir no sharing video mo bala cho mo biro with one full truck of muchele ki amoro kare bala cho no chero ki muchele ni
in the central part of Uganda ki offloading muchele ki chako gonyo wi muchele inu got gu mano tailo kilo piario no kilo re muchele just because not money mero ni muchele ni weighing kilos maduong we ene nong chende ma got majiru tiyo gi ken atamo ni twero romo no sok piet e kano to sok piet mo me supporting the septic tank ma empty kere gang. So such kind of practice on the cooperative society on olwenye ye pien they will also look at quality gin mukene mai chawa ni wanego kwije ma atamo ni kauno ni cooperative society pino kinere no ono bedo tia ye peto pamba wori ya choli bin gulu kai no kama mageti peto ye pama gulu ya mocho kama ula temo wora no pama tie era ye ipade isaid mi pajule pien Indians go yobo kama gen ge wile ye pama kono olo ineno sense of a cash crop mano dano no tino ka peto ne because the chari wa pe ki cash crop mo again jemi duju ma chuli pero achuli charo achuli kwanyo jemi tin ke biro ke wilo weng dikna chuli ti burukech chulo litiene gang kwano dugu tek pien gin momo madi ma chuli chuyi ye peke pien ka uno ni achuli pero ta achuli pero pama lok mo ni da kon ke chama wengi no bero pe inero duki charo purposely weke nong chente wek daro bet ke kero. So reviving cooperative society ma chel mero chwiny maleng ma rio mero ma pi kabero moneni nyoma pi the country Uganda kidong ma dek mero positive PM kiti president mi Tanzania tikere mi neno neni any shooting the world market mi neno neni any producing jimi go weng makero ne twero wek piki bit ka chero ka gamone ki kamo kene bintin gulu o chere lero ibino full maleng ibino muranga maleng chipen ngini ne wele kwe winyi ni ake Tanzania ibino muchile maleng kai penyo ni ake kwe no ake Tanzania. To me these are things mamero no pot no chwinywa o weko chamo kene walutela ma wano yero gi bine tela nerugi pitiati pian ka no nerugi do tiati they should have pushed hard me reviving the cooperative society. They should have pushed hard me nero nene daro go forming associations your group kama no gen giberu kikero me pietto jimmy me kelo ne kachato ne mano gicharo ka achiel mano kelo chente dak no quality no pino ke compromising. To me eroni is a gap. So top a cooperative society mero top a society e do lower yendo pian kauno ni the cooperative societies no betie uno one waberu no kelelo to twan tiere union gulu tiki rice mila mabe full pian tiki kero mi sorting mi grading mi cleaning rice o ere tiere no ke loro ka bene penyo tila gammo kene ma en kirinyemo wayene a winyu loka ero kuma de gammone chamo kene la gammo kene no chweru iya chwera pian is something ma uno ke kelo no ke dano ni weko kon dano am nong tidong kato loka mario ma gitke wano neno in the recent days gamente obero kekero me chako neno lok me chulo dano ikim joma kitino ka chulo ge at the cooperative societies. Now chul eruni chare ka iri chako winyo loke it is annoying. You don't know the cooperative society money no be on like 2 billion and we go no 500 million. Now the 1.5 billion kado why they chak dong lopo ka kore iri dugula money we otirli tier wa mukene gitie ye hot soup pien instead of biro ka konyo kaka genda horoyo chingi kalanyo chente makimiyo it machalo compensation pay the union me reviving the union. Now such kind of behaviors mere wakwanyo ki kwowa and to me is a sign that the society is so rotten and the people who are running the society daro mapigi tiki twin menerne the society odon instead gitiki twin pe igi gichuru mege igi aye so weko gir makumeno pe ti mabe to twal lokama gika yeni kainem tim
kitika neno lokum cooperative society atamo ni girachiel mano be government no tim era ye level of privatization mowero tijebe mokenne pa cooperative society makicharoni. Government should have been ashamed on this because this is something the legacy has to live. Unity local legacy pa cooperative society Uganda is a dead legacy. Pitie gin mo ma ini loke chi mo chikonyi. One organization so can like you said ubiro gubero kayopo gin na gin giluoni stores in every sub county. Ero stores gin na be ma ini no stores ero ni era ye uligo no ka vuruma be pian gitigi selling board so lir dong burro nyual kono pitika konyo Acholi matwal owero maniero moni Salim Saleh upenjo ni luogi stores mage yobo ni pigo Acholi dek tich kere to me en kori la penjo er chamo kere wagamo ne dek kom dano pien gen ge yu gen magen ge timo owero jimmy marajo ero ni tiga time. You cannot keep the store kai pay wagi kero mi pu ipe wagi kero mi nongo kodi chidong stores ge kero go. So lokum cooperative society lokum mali total and atamoni enigirachiel marocho paju should take it positively. Wege kinen keep me reviving kadunga mete petwero ba wan machala Acholi chak momot en kirocho paju chako kere momote Acholi wajo ni aloter dare jim chini mo ono wa obere ka mo ara poyo total. Okay. Apoyo total rot lo mayar lo ke immo to ngiet to ma be ma de email lo kum cham matiga balero nenen wo ber ka lo ye nen cham yo tiga ko yo tiga purero monu pedo fini kadum cham do chere ni chakre manog ke kwanyo ge porro na oi tuo ne cham tiga balle baraj mada man paper ma team report ben okay why the crisis in the Uganda why kedebedi Acholi ben no tie ma wange ni cham tiga purero mol dans ye aflatoxin noti cham iwajo pe tuo machalo cancer makomberi go nyot ka nyote endo ginomio wechi ni tika one lutina ito twale Alfred will probably agree with me. Lutina Mati stunted tie almost over 30%, 35%. Is it 30%? Something the reason for stunting but Lutina I cham no balero madon we have kubel Lutina they take a down my bed so it's a big crisis and we have look Mrs. Cooperatively when you look wang matul we have la look me post harvest processing you don't look me storage you don't look me handling then cham ki kai mi ki tu ne ma be look man yo food kagi puru look charo ma diake mo look me look ma be pen handle dog, yai come down. Okay, Anna Poy the 12, look road. I mean, but Reverend Dr. Alfred Banya, then when no been doing about make Joyce. I mean, Alfred call, we are lucky get a make Joyce. We don't get it up, pay man, pay Alfred. Apoyo Dr. Caesar Megina Dorwa. Apoyo panel members, apoyo Benalu Nanwa Kelu Winwa. Ke apoyo contribution ma la dit ngomo kwe ke la dit kilama gumio. I penya pi lok ma Mego Joyce kita jui en chwalo duone wajo. Wajo jema duong ento jema rio. Achel en merono niang. Upoyo ma da lok ma cooperatives. Da upoyo lok ma da dit Caesar Publics. Ukelo menyut tu la nyut kita cooperatives konyo kwede dano kany ilok me ot.
Chien no penyo ni kong miero la dit Caesar utem yaro wek dano nyang pian pol dano pengeyo chi eno ni weko koni en la dit Caesar publics doko ye me ario waju ni lok me accounting atigane lok me kwedu kita chene no kitiyu kwede chene ke kano kwede pire tek eno ni gin na pol kare weko lok me cooperative pegine petiu lok mu lok weng gu waju eno ni ada ka ini neno abera neno kita mono waju ni practical models me cooperative ngo ma pire tek achiel ki waju ni bedo ki guri ma tek mano ujenge ikum teach tijati ki teach mano nyuru ni lutela ada gitie accountable to their members nigi nyuru lok mati board members gitero te book mati board members eno ni is the first thing cooperatives umier konke gine bena ki registering weko ti iyo mano ke romo ngeyo ne ke romo kwedo tere maka members miro neno te book bena gine gi romo neno te book ki bene miero bet ki ki gine yo merwate ki lupu ki joma wilo jemi magen ke wilo ki bod lupu eno mi dok mogo ma tadit public gine DSO pol be wajo ponyo wa yenen angay me la dit kilama do logo ye antok gina ndaka mero neno ne ye lok ma eno wajo ni ikare ma ginaries put ke yuba ya Acholi mano ginaries peke down o gitiu ama ke wigi giterwa Yeah. ora yeah Yeah. ka giter for processing kada ngeye dong weko dano uchako lok me cooperatives mano lupu ke kum ge ay gine giloyo and weko jemi chala Acholi cotton cooperative ke gine ke chako ki ngeye dong ikare atira na karma ginnery no knock yini chalo middleman ena eno ge wilu gine ge wilu pama eno mi bora beru ka ochake kenyu kibene no jomogo no make luoni bias lu wil make chirikin gang ge wilu gine ge wilu pama kadong ge miu bot yini dong chwalo bot ginnery inano madong ge chako cooperatives ke chako karpu borre ke chako primary societies ay dong ge wilu pama kage gamo pama ke bot lupu gimini receipt kidong ge chwale union ka union o charo ma chene ubino gidong gi poko chene according to kit well pama ma ini kelo gina society enoni ada enoni ukonyo dano ento chapieto kar winyo kitana waju kwede ni enoni bene apoka bedo tie ye ento olo ukonyo mere pol dano kit me chwalo pama ge kama ke wilo ka dongen ge dugu ge gina ge gamo chene ka society do uno chene ki bot union pol kare no enoni galle weko bene dano bedo ki koko ento no olo ukonyo mere ko dano en lok me quality control ma ngomo kwe waju ni ena eno time ke nyu kama no will ke time ye pama no ki inspecting weki neno ni pama tiki na be no ki yera ko ka tiki gina ka fifi ki kwanya ko ke no ki no ticha tek kunyoni dong ke yer eno peka pian machine dong tima gina ma poko ento kar ma chonno
itimo kumeno. Enomiyo gin mano kiyubo kumeno lwak, mano quality control tie ye. Olu konyo weko gin mano chiro ichuk, no chiro mulil. Mada ka cooperative union gine, kidwoko chien, enoni umier kinen ni utime. So lok me accountability, lok me quality control, ki lok me kita lupu gina kwede gino kwede joma wilu cham gi piere tek nyo jemi magen ko puru. An pa ye ni lutiro magitika tichia chuli ni gitika gine katwako cooperative union chien pien en yo me goro wilu pu ni wek inong lupu gine maduong wek wil cham ki bot gi ni eno ni pe cooperative union igor wi gi yango cooperative union mierobet the cooperative society mierobet ki gina mono wajo ni clear rules clear leadership accountability umierobet ki choch mano itie kede ki gine ki agreement ki private company ada ka in la dir money tiki private company ni be ka emiro wilu ki board union board gin cooperative society umiero chojo betie manyuru ni okay coffee avocado ngoma in miro wilu ni there is a gine contract manyuru ni ki wilu iwela kuman kumbedi wel me avocado ti kuman wano bichar kuman wajo ni ka wano bicharo avocado wabicharo iwel mano tie gine international market unyo kadong wabicharo bori waromo kwanyu maybe 10% off ento no miero bed iwel mano rwate ki gine ki market values of course ka initika wilu ki kin gang miero gine wel gwa bed piny manok ento no dok pe piny mano e buoro kwede dano ineno so enoni eno organization me gine cooperative society bedo kwede mano tielo ko lupu weko lupu pe ki borgi en makumbere gitiga timo ni mer gitiga gor wi lupu ni unu bin ka tielo ngat la wel tie kila wel bino do ngolo welle eno ni pe gina kita cooperative society nyo arrangement gina tiu kwede ada la din ngomo kwe wa ni miero jemi program chalo rocho pajo gunen lok me rocho cooperative union ada rocho pajo gitie ki program cluster angwen achiel me restoring moral order me ario education health and social services ma wan Dr. Caesar watika temo konyo kogi me adek agriculture environment and natural resources ki me angwen private sector development, economic infrastructure, and services. Section ni eno tika logo te logo kita geramo gene kede jingo kwede ko lupu manoge mero guak bedu kilo ki gene ki yub machat. Ti ada ki aneno karata ki gu kero lok manok kum cooperative gene cooperatives ento pegu keruma tut manyuruni guak gitie ki program me konyo ko duoko cooperative ada je magen ko wale ne gimiro gina wego chuk me chat o mede ka cooperatives ki yabo cooperatives romo beru luwang lupu mage wego olo duan lupu ki duan business romo rwate yo mano woro tie ye ana bera tamo no ni tam la penya chel mano kerri wi we ko lok me cooperatives pe yoke ki lok me private sector investment chika nen ma tut pe yoke mere kano buora tie ye mano pe ki ti kwere yo mabe ento ka ki kero chik koko ni cooperatives ubed
gin mano ke yubo maber, well organized, tie ki accountability. Mado be gin ke tie ki duan ki tamier charo time kwede. Private sector be binu chalo company mano gin gemero wilu jemi ki bor lupu magi waro cooperative union, new cooperative society. Enuni pegine ayoka beru peye. Kama yoka beru tie ye kama no en logada pe ki kwalo dano gine nene ye. So ginana miro gikune aye kenyu ada lokma megu Joyce wajo pire tek lokma accounting accountability lokma beru ki logada nyutu kita no tijutine kwede limo donyo kwede pire tek madoke kum housing association dong ana weko enuni gine la diet publics gamo apoyo Yeah, no. Okay, yeah. Ana po do you umego Dr. Caesar Chai ke panelist mo kay ni do you look ma la mego grace of opinion the principle me housing association ma ano ni is the same basis me cooperative ni your money go biro ka chel they just created an idea ni danoma pero ma affording will odd you odima will get take go bin ka chel you go forming an association me child building society maka wachi one kawa jogo chen waka chel wagero odima no dok will pe tek otwal she obe konyawa go choy mer child building building association ma go registering association only Southern Housing Association. The principles may housing association is one, accountability and a democratic process where board of governors do you jumago giti housing association in gina yergi were recruiting lo teach recruiting and you gina yergi wachi one bichel 1 mia chel 1 mia rio money giyero ikinwani eni ngagi moromo recruiting lo teach chero engineers ngagi moromo recruiting joma carpenters joma ngagi moromo recruiting electricians chi itimo business plan o maber madonge wachi ngara chiel ikinu en mati housing association one more get odd body but you have a commitment mechologi more. But Wilma pa members, but Wilma no gecharo kere ot bod jumu kenani. O wego anma abini in London kanyi. I weighed up look and me wheel ot. Or a chiel niya. Walk you dig my be where about little ni. Ano ni petio. Si kabunu kangat ma tigi gichwin. Ma chero kwano housing association tima pole. But ka ini kwano origin ma megi ki ngoma gin ki timo and the benefit to members chi bin yang gino we ana year Southern Housing Association because kongmo kita Reverend Dr. Alfred Banyan Wajani accountability mwaka no annual report ye. Donc I think cooperatives ma gang kujani ni chal mirgo chak and practice ini ni ka unu yero ucho constitution you ucho business plan ma megu every year report more mir betie ngoma no gitimo ki pol dal tamone report me don is men jem rejo ken ko report ma housing association ma every year wo beri e penyi gi yaru jemi duju jam mo gitimo ma bejo jam ma pegitimo ma be ma mir improvement gi nga gi bien tiji otek tien otek don in to ye tini no pi mete electricity ko nga gini tije pe yo total ento over the years komberi
we are actually 167,000 members. 167,000 members. Magati Southeast, Southern Housing, as a group. Rent ma ini choloni in pay ichulo merni rent. Ento Roma mano ini iti will out. Maka ka ini deciding ni anatiki chen na moni komane ni amira will out. A wila en merni me mortgage. Chi gewiro and will rent one ma ini bir ka choloni or do you as part of the deposit. Mano ini so housing association pamiro donya ye Dr. Twalme gin amir mer por neni housing association is just a similar principles me cooperative ni ka accountability tema be uno identify ngoma unu miro temone for cooperative eloni and then ukeru chunyu ye ni every year no uti neno ngoma tema mabe ngoma poti mabe ngoma ga improving ye ngone ento focus mi no beri kom gimo achela rio ka cooperative do timo everything kita waji kombiri gi waji gi yabo cooperative money ngara chel ene la will nyim ngara chel ene la will rise ene even will maka I think cooperative don't pero tijma be ka cooperative ti obedmano handling giro money up to the international market katwere kapere cooperative be rano en gino we don't manipulation beruti politics be non donya ye gi jemo keneni because no peke tira gi money ni ati but the principles roma but mir no gi focusing kom gi money mage miro timo nani so housing association any 167 people more members not any a few years ago got a contract or 1 year okay in Romabiri or Kamoiken Chalo Annie I lock it from a bit East London for more than 15 years but because of Gankwan Palatiama Choki Gankwan Katulima Vikwanama Beni I just changed to the same housing association. It's Southeast London. It's the same property, but with more rooms. Just because that is the benefit. Maybe it's a society in the Southern Housing Association. Doc Bene, Gendongo Wachi, they have enough housing stock. Maginiti building Kumberi, give housing stock. Magaramo renovating, but no down ticket. Dwelling pajoma tegi madon kumbiri ben commented or realizing that ni join doc that referring doc dana he council doc to the housing association my council I doc cholo so it has become a business within business itself Paul kainen council running out of housing referring Johnny or and Botwa housing association or the housing association take confidence on near any Latin moma or down body. Ka o ni mo hapier wa date. Doc many o chako teach. No a 1-bedroom flat automatically within the Guinea enemy. Anapo my elder daughter, Mado Tio Kwandong ana ringe politia me komkar ngi ma la kuri lokman me moving out tere don en winyo ni la kuri gimor en ni tie o twicho e war ka robot joni la bo ni awano chara wa no mir ko bit kan ko is saving chen mo ko money but she got excited within 3 months ono no offers a derangwen me or mo mir chero nen ka mir en obedie so eni dujo wote wachi kama ini biri ye mirno nyang association mara matie mara mo konyo kit me biro ni ka ini chora mer kamoro ngekendo ni o dal timo gini eni litino kwano litino ko tigi ngogi pressure mara litino be biro ye ko ngar wira ot ko ngar po wira ot ko ngar gini wakero de ten under pressure mo ma konyo pe bo ke will ora chien mo ken
the ticket you know kona dek kona ngweni give a pokoni ni government be miro tax kinyo so kawa gine kawa belo kamo we know one gine we're studying ngoma be maroma konyo kit me belo ma megwa kama wano belo yeni and for the dugumer me wajne ni principles me cooperative society channel housing association and accountability gi yer dan ma no rom timo gi mone ni kamane kangar mone ti engineer no engineer eno pe engineer ma watani kangar mone ti accountant no ti accountant eno pe accountant and ma watani so otherwise business me cooperative be collapsing. I want to suggest ni the principle and me southern guinea yengi mo achela rio ma cooperative any timo and then you do it properly. You know where Indians go get Odima Pola Ta, Kampala, business make cotton because go focusing in look make cotton. My culture no tico. And I suggest the name Kano Twere cooperative and it should be around cotton. Go coffee go go you make interest yeah, but I'm not very sure about coffee. Put it on cotton, you know, give me chili go. But kawachi cooperative no bil kon lok me gini me nyim ko la yata ko nga gini I think we mabel market mo pere but just one bird harvest no cooperative pay chende me maintain jemi gini so me I suggest ni ye 1 or 2 cash crop more bano giramo teachie mabe make nyang be mabe we post harvest management ne be obed mabe because kaini wachi ana puro anyogi but kun in paying post harvest management ma mete me gwa anyogi tu igini wanga ma dano ana poyo gina mira wa ne ken men is the principle of accountability and very serious about focusing on gimona chiel ma romo timo na ba we nyang mabe ka market ti wi lobo we kon no chente poyo ana poi to twan omego amiro bien bon mego ke Lady Grace bulu tige la gamma Atam loko mo mi wan wa gam pere wa lok me cooperative ko ngagi en tije lok ki chalo lo wa kita un ki jomo kano lok ni ku lok ma be to twal ka dan ma wa ko winyo ti ma be gina un ti ka lok ni lok ma be ma wan ben wa chwa ko gin mo wan do ko mi ko met ka kenyo pe kene ka gine romo dugo mere no konyo ko lu pien yang ber ka konyo dan to twal kita winyo ti wa gin ma be mo mi dan tim ena ye ma cooperative ka ito mo dugo pe pama pama be to twal en ki mchele no tagi en be dong well lo ti ma dong ti ka lo er ta nga gini ke do ma ta ma dong dok be no pe be to twal ta me no be en to pe be kina pia te kan mchele ki pama be to twal ma ka lo fu en lo dugo cooperative dugo unen en jeme en ni pegi bet ni wat ki nga gini wek da du ma chon kirana na do ke waje ni ka ro je pa ni ro chung ni lok en be na ta mo gen be beti mo ne ro se pa putti ga do ni mot o go bi ko ni dem mo pol ka pegi wini lok dan ti lok mo wan wal yo ya an na gam dok ma duong to kwal pa en be to kwal je mo wuti e be ana poi ma tek Lady Grace anda apoy lok mo matong tutwan pe pian wa covering ma pe gir ma mera wa ni sinja bena lok ni cooperative bank ja kwa no bena lok pa pol beni en wa ni gir ma cooperative bank pa yam ma guru ni en manoki management ma pe ben pa ki ber ka man ene do do ngo centenary bank so nyuto ni ya po bank no jima be ene gir ma ana ro medu ne en so ti jimi ma papa le sekta ma papa apoyo poi to twan dong what be dong yam dong cha da chel
ที่ต้องเมียรไว้วันนี้เนาะดวนมาบอกอยู่ที่กะติ Kai wa ka again akong Ahmed Gimoba. Alfred yeah don Ma ano po moderator. Ma bi medo ni rwate ki lok pa Lady Grace. Pien gina bera ngiyo ni ngo maromo jingo co-operative. Ki waju ni mon wa ni financial intermediation that's right. Ni gina bedo ki kamo ma lumember me cooperative. Giromo nongo ye coin me chenne. Chen lok me bank no ki lok me kamo ma no tie ma no giromo gwako ye chenne gi we onywal ki bene ka gi miro coin me medo kero gi giromo gine giromo lego deno chenne ki ye so eno ni pire tek ki dong merio adoki lokum contract lok me quality standards magine la din ngomo kwe wajo lok me contract wek no contract kin members mano gi charo jemi gi kilo will magi wilu eno miyo en ni ma la din ngomo kwe wajo ni ngar ludir mo ko tika temo ka to cooperative amedo ni eno ni pe cooperative eno ni lok me chamo chana kita be eno gine o wajo ni so kani cooperative ada umiero those clear contracts and structured way me chulo dano ubetie mapeke buru ye dano cooperative mere be weko ke goro wi with jemi ma no lupu puru weka uno ucharo alwak wel mekelo jemi ka monitor ne bot gine la wel dok pin weko olo kelo magoba maduong we ka ni loyo ka in i chat jemi keni in garmoni mano gwak peti ki kero po la dit sizo public subera wajo ni ene mier mere dano bedi cooperative ento peki premier gi beda tam yabu fam dit mano i pe ki kero megine me gwako ne toro umiere tim moni matiti di mai twerni kai jogo i kumpalo wori ci olo keli gine keli magoba maloyo temo keto kero ni manoke e kum gina dit mano pe romo gine pe romo gwako ne pikar malaj apoyo yeah no point yeah okay Lady Grace go ahead cat work one then comments for viewers you know Tini comments bene penyo the viewers gunyang loko mabe tutwar comment bene yeah so ka gima tie mer waramo no naka do ng'at mo pe ki comment yeah anta melulu ne da mer waji ni gene aber kanen war ga ma aki Ministry of Trade and Industry and Cooperatives ke kachet ke Ministry of Local Government magen gu keroni ni guri ma miru chungwero wek Paris Development Model uti ene miru cooperative saving marketing ki extension of it here kidong cooperative ene dong chung tutwal me wegi ki yub plan me biashara wegi plan no ti kidong miru ki yub kama wak nyo kitwar wak cham nyo storage facility kidong mier ki nen lok man me ngo me tik ki cham me a ki kach na me o ya chama mier nyo way processing and post harvest handling enu ni pier te kotwal pien cham ti ga bal le o maraj mada almost 50% of cham mo check balleho nyo kwoko kidong problem man me aflatoxin is because of poor post harvest handling where o tika kilo tuo cancer kidong no tingano matino no pegi tika dom be to twal so mun milky kities a matter of urgency mangeni ko nyo kan wo nyo tuan per chair bo pro the private sector group
Ni lo me cooperative miro ki medrum mero pedaro be doc just a few sentences in that document. Pia technical ki medrum mero. Agamo er command. Pangi ka tiengan ma doc miro medduan and yo lulu. An amiro meto duana chiel. An pol kara bero ke concern for a very long period of time. Ilokum binyewa. Actually ikidge ka pulu chere ka utuo chike bero chike oro chike kiyo chike gwako kitero kilungo binyewa ka yine chere chuke ino binyewa tie mano ki yobodong rek eto ka niano ma ini chum I pul eno ne maketiga yopane me binyewa ibiti ko pienen ful mado baleo mu furio ena tin wano ti lore loko ma flatoxin to twale iene ena yeki rego me benyewa. I think this should stop. Dogi makara cha chuli no gimuro dogi ni dogi no lenya ero makum kare ka ini neno what taste pa benyewa ne bene no pat no catch da gukero go the system ne manyan makong ichelo pul cheko halfway chika kirego beru wachene odi palao chidong ene dong ke charo dong ne benyewa. Now this is kamadong one what don't kadong de ye pero madira rida kidong bene we are so much moving away from organic food ka yini na chawa ne what we have in the market koranyoge iwinya ne long 5 long 7 long 10 anyoge ne dong bene ke watio ka yini tera welo ne ni eni beki ka pi kiero ti pebe kwanyo and it's true anyoge no ni ka pi kiero kwiti cha gichamo anyugi ni ma yen pebe kwanyo gi momo makonyo kama kwiti ni ayebe yen pe ngeyo ento kwito bichama anyugi o kwiji now ka yene pera anyugi enone ke mai kwa mone machon en lak diang ene even no lak diang ene wa kwiti mo pe oguro ero ene kwiti kwanyo wen yen ge wajane ene is fast growing kidong bene kache bero bob. But at the end of it all, no pay organic. The same problem one or two nano ne ikore mukene. Kay yuni chere welo kore nyim ki chuk. Bakun nyim eno ni no kong welo ki yer ki porro. Nyim eno ni weng ubelong chet gweno. Kay yuni welo pool. Ma pool eno ni no kong welo ki yer ki porro. Pool eno ni po we nyak matwal. So kadong yun be chara welo kore bege penyi mego. Kori murangani ene karne pero ikiero ka wetine kiero ki ka pi kiero pi be kwanyo gi moy ken nyodon ka ko ti dong be pire pire. Now this is so annoying and kika yelowa pol jime en mapeo galeki mocham no ge ye ka yene na ko musongwa make grafting ka yene de chamane no borra no tino ka lacking mocham mano be no one. So we have a lot of things to do. Daro dokchen kapieto kuri machon wego kongi. Watiki kuri mo kene ma nongo ne yot. Na bole kuri bel ajugo manyige kuri bel mo kene ne. Anfun mo na no ode rachel. E kare ma atiera limo mego mo chi uno wa offering me yo po ot ire. Chi dong wa bero ka muko ote madiet as a team. Ngini chane nemtal go bera yueko gini from 1941 pian jono yueko duagi bel mo go tiaro go gora ikin mati fale wen belliken and bel eno ni kai piero trio now ana chana tiki kori bel ma won ma utio in the panel ni ka utika yinyo kori bel wuro biro me borra ari kori bel mi 1941 o gieko na de 1962 gine kori bel eno ni tie maka yene piero ne tino ka piero ki moma ti organic pi baby kiero meno kama am chwe chunya ti ye ma meta ne ke lock for style ni ana po yeto ta Okay, atamu man be don't sorry sorry okay. moderator Jamie ne dong weko Jamie mo kana bino ya Yeah. amir mer wacho ne lok ma waloko kanyi weng pi tege ba
wega beda neno doge lo kum program ma rocho pajo tieke in moderator wachi umiero lo kiano o botkin bot rocho pajo moderator in bene tie gine ikin gine joma kimini gi twero men neno kara taj ma rocho pajo kumbedi tika choy neni med chwalo duoni tidong in ko nen section ma papati kadi ma perwata ki ma megwa me health ni iromo chwalo ye duoni romo wachi one i program ma kumano man points ma kumano man obino ma doge kum private sector economic infrastructure and so on kilok ma ngom kwe gina ugiro kwede enni lokum kodi ke lokum kit wiri jemi kita ke charo kwed gina ichuk ene be waromo kelo ne pien wan be otie ke area ma nutrition ke health ka gin manoti kara impacting e kum gina health padano umior kinan kar machon no gina public health inspectors no gi worwe chuko gingi wiri jemi ko pange ka gitiki food inspectors and so on jema kumero mior kichak kelo ne keto ne wek tie no olo jo ma gingiu jemi ma giti chato ka giti chato jemi ma gina perwate ki yor kumpadano umior pe ki beda chato ne ini chako kelo jemi ma no tie ki gina ki anya e kina pingo you know so these are the things we have to feed into this document Yeah. yeah piana da ki wajuni private sector section me kartachi eni putit mete ye maduong kangare mo tie ki duon ogine o me so wet je ma wa lo kanye pe orwen umiero gene wachwal ni eni duon mukati e gin e lok mogo ma wano beda lok apoyo Mama koy de kan. Yeah. Mam bene mi akatala kodum. Yeah. Lady Grace, don't in the 10 way like I don't we're closing program, you know. Okay da. Wale ron ning wan ki word ki tiu maleng. Pui kenyang matin buat leba. Iwe ako tinda kwa bini wang o ni eni. Wabore. Walego bene punyo wapunyo ki punyo madara bene bi punyo pian cham lok meru gian magwako kom mo weko wapere makom mo yot watiu ki ti. Kene ki nungo bene lim. Miti mujima po. Pui ni wek riego ni weng ma wagone. Umede dok iti kere mabe ya ko bikel de bore ki bara churi ki kati muken di walego man to dem pa Yesu Kristo amen amen okay viewers dong wan wa binen wuro dong chabeta bine okay